Fransin itu cardio cari song Hamren LP pen ledak Hamren press club asai hamlong nang kohmri pen pherangke klambang ku kori mana Fransi akhiro pila lapan kadong akhiro kadong pini ni tum cardio cari song Hamren LP pen labang so Hamren press club asai hamlong ke bang pen lam the kani ye po bang kala kusong lo Amselam LP school Hamren tan committee ward number 1 ke par Amselam LP school lo kedam tang administrative sabang ke voluntary retirement hundat kusi ini tum block office long pen de talong dam lo lapan halabang so voluntary retirement and that pen api kedam tang pai cek model agos sikloi jon pen patumi an bang ke school hand hab cek kusi haladak rong arat dapat SMC presiden abang litum kan ang pacini lo la so pun ang litum ahaw ka kita kilong na yung kan litum kiramtang Friday ani bang litum mati maklong humridam lo ahaw la litum ka humridam ani sami school hem banking hab check la pen la so pran tari ho abang ke teachers day lo hala so teachers day ani sta making hab check lo la pen independent day abang mang sami hab check lo kusi hadang rong arat tum benang pacini Nasi dah sebut hari tu kan kita cari asam pen bangke hadak dam jod bangke jok cek pusing putar itu ledak cintong blog saya yang nong sami dam lo ladang itu MIS lah pen konten pan si cintong dam lo alang itu pan lah bangso putar arju lo alang itu nanti hantu bang lo alang ni bangke VRS mate voluntary retirement hunda lo tusi nang hantu lah so pen alang itu retirement alang ni retirement hunda pen nanti blog asor bangke anu keprega teacher kipiji pan replace token lo lapen dipu pathaya lo kusi alang itu nang kanun same replace lo kusame dipu benabang approve nahi mate order paklang ni la so pena PC teacher tu bangke hadalam thai pulo kachila solong itu kan ye dum thunan ko bang la pulo non digital india lapen 5G aka ya budal jong sina puson achiklo itu school kanghap na ngusi la puson ang ding kecil tong nang doko la bangke ning dup pi galam tum kar bi chade sampai ning dup pi la pen bangke kipuang tum bang la pulo jitu administrative lang ke klen nang yetu education department kangle pusin itu bang budami alam tum sai ke klen kangle na join si ladak acik lo school ing hamnan ko lo alam itu kangle na join si usumar bangke rong roju nang ko ciklo yo apa opinion ke tarik na ken na plan lasi la puson bangke ke bang jilang por bangke education long bangke cetong yo lo nai bang sui tu bangke ninje gantung ba juni gantung ba pachini gantung karena tunas council education department kan arni bangke pini damote puthot chiru bang thelo la solong bangke osomar kachali nangi pini kachali nangi por bangke la soami bangke apor bangke dam danglo kuan mahala subject la tum ka require ni ka cover nangi bangke un elo pudamna non la sochiklo kijun malom khaferli ngam duko non kala CBSE course pe system si wanjoi matsi sabsola chela masi khaferli ngam sabi non pi por sochiklo mo तो नम हाविया लिए क्या भी चेंगे पर चिकलो स्कूल बंग kanghap थुनांग पुलोते कौन सी तुम सुमार बंग पफ्रांग दुंजिमा क्वालिटी एजुकेशन को कौन सी बंग दुंजिमा हर बंग के हेलोपिक पुसिन तुम बंग चेचारना ला कपरे डिपार्टमेंट में बंग बार लो पुलोते कोनाने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ला कोमाने चिकोमार बंग के कोमाने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट कोमाने एडमिनिस्ट्रेटर कोमाने डेमोन्स्ट्रेटर बंग के labang kanghap doji sama puan kanghap pinjia bang ape di tu secara nanti. Setelah education dalam bangnya si komande single teacher itu si inut ciklu yang tamu itu lepote hala susumar puan atau hawi hala bangke karbing lamarat lapan ke heading kita cini lo. Lasi tuning rilo karbing tunas council yang kecat tapi yang kehaya kan Amselam LP school bangke ada problem teacher lagi toy seraji bah order di pisaran kadang kini kai kuali teacher prap jin berkepeyon dari sini tu bangke tuning rilo. Lasi non pinila ba e phongwat presment ke pha bangke tu la phansi lam the paklan chon